Starteruju da znam da izde naredbu jahačima da na leđima svojih grla počnu da ulaze na predviđena startna mesta. Ramona će sad pokušati da uđe na svoju startnu poziciju od napred. Njeno mesto je boks broj 5. Boks broj 1 Anđelika. Boks broj 1 Anđelika sa Rizvanom Sakićem u sedlu. Anđelika, boks broj 1. Boks broj 2 je Trifun. Boks broj 3 Bina Bik. Na mašini čeka grlo Ramona, učenik Nikolić. Anđelika je ušla na svoje startno mesto. Boks broj 2 Trifun. Boks broj 2 Trifun sa Željkom Milićem u sedlu. Trifun ulazi na svoje startno mesto. Idemo dalje. Boks broj 3 Bina Bik. Nemac od Amarona i Belevian treba da uđe u boks broj 3. Vlasništvo je štale Bell Racing i Anđele Lukić. U njegovom sedlu je Milan Konkolj. Bina Bik, boks broj 3. Bina Bik, boks broj 3. Ušao do pola. Blago Poguran ulazi na svoju startnu poziciju. Boks broj 4 je Merci. Boks broj 4, Merci. Merci ulazi na svoje startno mesto. Idemo dalje. Boks broj 5 Ramona koji ulazi spreda. Čini se da je ušla i čini se da se namešta učenik Nikolić. Boks broj 6 Roosevelt. Boks broj 6 Roosevelt. Roosevelt kreće ka svojoj startnoj poziciji. Boks broj 6 Roosevelt. Ali pred svojom startnom pozicijom i staje. Boks broj 6 Roosevelt. Boks broj 6 Roosevelt. Boks broj 7 Gala Al Ain. Roosevelt ušao na svoje startno mesto. Boks broj 7 Gala Al Ain. Boks broj 7 Gala Al Ain. Na svoje startno mesto ulazi Baba Jaga u boks broj 9 Gala Al Ain. Boks broj 7. Baba Jaga ušla u devetku. Boks broj 7, debitantkinja Gala Al Ain. Ice Koning treba da uđe u boks broj 10. Tulipo Hair u boks broj 8. Gala Al Ain ušla na svoje startno mesto. Idemo dalje. Tulipo Hair, boks broj 8. Ice Koning, boks broj 10. Idemo. Srećom, ostala grla su mirna. Tulipo Hair ušla na svoje startno mesto. Još Ice Koning. Vrlo austrijskog odgoja od Egertona i koja je bila Emerald Smile. Ona je pak od Emerald Spirit, ukoliko se ne varam, koja je dobila ribnikar nekom kvotnom ludačkom. 60-50 prema 1, 40. Trka je puštena, zaostao u mašini upravo Ice Koning, skočio u vis na čelu Anđelika. Anđelika iz boksa broj 1 vodi ovo nadmetanje. Merci na drugoj poziciji, Tulipo Hair na trećoj. Na četvrtoj poziciji je Baba Jaga, na petoj poziciji je bio Trifun, sada naglo zaostaje, kao da se nešto dogodilo, pošto otpada naglo na začelje. Ramona je na petoj poziciji, na šestoj poziciji je Roosevelt, zatim Bina Bik, pa Trifun zajedno sa nekim. Na čelu je sada Merci. Merci uzela lidersku poziciju od Anđelike. Nije to ni Anđelika, to je... Na čelu je Tulipo Hair. Tulipo Hair vodi ovo nadmetanje, na drugoj poziciji je Merci. Na trećoj poziciji je recimo Anđelika. Vidjet ćemo da li je na četvrtoj. A na čelu ove trke Tulipo Hair. Tulipo Hair, Merci. Tulipo Hair sa Glogovcem vodi ovo nadmetanje. Bina Bik je izbio na treću poziciju. Na drugoj poziciji je Merci. Na četvrtoj poziciji je Anđelika. Trku vodi Tulipo Hair. Poslednjih 250 metara do kraja ove trke. Merci pokušava se proba iznutra. Stiže s polja Bina Bik sa Milanom Konkoljem u sedlu. Lako obilazi vodeću Tulipo Hair i u drugom startu u karijeri. Stiže do prve pobjede. Lako, ubedljivo. Amaronov tim triumfuje sa Konkoljem u sedlu. Anđelika druga sa odličnim Sakićem. Treća pozicija za Tulipo Hair. Četvrta Merci, peti Roosevelt, šesta Ramona. Sedma Baba Jaga, osma pozicija za Galu Al Ain. Potom Ice Koning i na začelju Trifun.